ni ati kurumirira ritana ria ngwataniro ya Azimio la Umoja ria gutabania mirurungano ya gutetia thirikari biashara nyingi na makiria muciĩ munene wa Kenya Nairobi itigitwo ihingitwo onjoria makioneka kuguoyoha kumana na undu uyu urathie na mbere. Mirurungano ino ititio bururi-ini wothe ona gutuika kuri na kaunti wa Bikira maya mokite riri thirikari ihitite na kuga mirurungano ndigukorwo ikihanika. Indi nayo ngwataniro ya Azimio la Umoja iria itongoragio ni Raila Odinga yugite no nginya mirurungano ino ikorwo igithie na mbere kuona thogora wa muturire ni wambatirite na njira nene. Naona vinakuja. Na tugithie na mbere na